มณิปุระสรการเลอมันรัวเตอันโลชัมไฟเวกันีตีนสุพรีมโคร์ตชวนอาศัยสุพรีมโคร์ตชวนนิมินโทเลนีจนนูดาร์นีอัตังคานมณิปุรชงบวยนชวกเลทารุมโทนจงจางจูนิมินโทจันนีตังคานอันิโซนินอังไอตัวตานิมินจอมละมาคาน CBI จูกุกิมให้เชียปันีมัวลพูตะกาสโรกกงเจ้าปุยจงจางช่วยเจียงตูรินอันมานิจูทูโลโจโตโลตูรเลเฮมิจงจางฮีสุพรีมโคร์ตินอาเรลตูร์ทูอโลชิลโตบกอันนี้สุพรีมโคร์ตอารมณ์โลมณิปุราจีเลจีอินการาบวยนชัวกามณิปุรสรการคุสักเวลดานาสุพรีมโคร์ตจูอติลมโลเลอาสุพรีมโคร์ตเฮียนทิลอมดันจูเด้งคงตะกินมณิปุรสเตทสรการเจดูดันจูอสวยเซลินอักขักงัลบกเฮตุบวยสุพรีมโคร์ตางไงตัวอันิลายเฮียนสุพรีมโคร์ตชวนตัวนาเฮียนสรการเลสรการอินอบนั่นแหละจูมีตานามันรัวจงจงเตจูทันีกัลตะชุงคานอันตีตูร์เตติลวินอันโลชัมไฟเวกันีอติเฮบวยนะชุยเจียนนาจุงจังโปไวจาลุตุกเลมุดลูกสันอังไหมอันนี้ Chief Justice of India ดีไวจันรจุดเฮตุบวยไงตัวตู้เบนจาอันเฮาตุปาจวนเฮเตียงเฮียนอสอยอันนี้ FIR เจลัวตีมวนลุยเลตีโคตรลายาจูมิจุงจังทูโซฟียนาสเตทเมนต์โปนิงเนลตะกติอันนี้อติเฮทูไงตัวอันนี้เลหุนกาเลโทจันนีเฮียนมณิปุร Director General of Police จูอามาไง Supreme Court ตาเฮียนรนินลันตูริน Supreme Court ชวนอาเซียตีร์งัลบกอันนี้นิมินจนหัว Supreme Court อินมณิปุรบวยนั่นแหละทารุมโทนทุบวยอังไงตัวน่าเฮียน Supreme Court เฮียนตรงกำเดงคงเละเรียมตักอามังะแห่งตรงกำเตฮี Opposition Party เตจวน Parliament Session กัลเมกามณิปุรจุงจังเตมณิปุร Chief Minister N Biren Singh บันทีร์ทูเตState President Rula da Tura Central Sarkar Anurna Sarkar Bainatan Ankhar Chongin Anman Ngairin Ani Hetu Boy Nimin Chanulama Ngai Tuatan Ani Hian Central Sarkar Ioding Solicitor General Tusar Meta Chuan Boyna Kai Noya Hian FIR Sangruk Zanga Somni Pathum Zialu Ani To Thule Heng Zinga Sompakat Chu Mai Chachunga Thil Sualti Chungchang Ani Thu Kot Nena Ashil Tusar Meta Solicitor General Hian Supreme Court Bench Nena Hian He Boyna Kai Noi Mai Chapani Sarua Kongzo Puile Pongsual Chungchanga Khan Mi Pasari Man Anitoa Anjinga Hian Kumtling Lo Aum Thu Court Nena Hian Asoi Chief Justice Chandrachut Chuan Solicitor General Chu Khang Mai Chapani Tekha Police in Mipui Nena Anhlanem Tia Zotin Achap Charjui Ngal Zat Boka Mr. Meta Chuan Hemi Chungchang Thu Hi Zan Ni Khat Mai Chungin Thu Information Don Thai Ani Lo Thu Asoi Supreme Court Chief Justice Diwai Chandrachut Chuan Dil Chu Takin Kuki Mai Chapani Mual Phau Taka Sarwoka Kongzo Puya Pongsol Zui Tak Nilo Hetiang Thau Hi Midang Engzat Chiang E Pongsola Tha Zui Tak Ti Azot Ngalbok Solicitor General Tusar Meta Chu Supreme Court CJI Zona Achana Chungchanga Anoi Zui Lea Police Nena FIR Zialu Hi Zan Khat Thil Thua Sangruk Chuang Te Meu Zialu Zinga Chen Khat Chu Diktok Lo Aum Ngayang Ti Supreme Court Bench Hi Ashila Zero FIR Hei Hi Police Station Huambik Omlova Khoi Muna Po FIR Thelu Thaina Ani Hei Hi May ni Sompanga Atanga Zialutan Ania Chu FIR Pangaya Joni Somparukhan Senglu Ani Ati Chief Justice of India Chuan Zona Zot Zui Ngal Zatin Ani Le Chung Thu Boy Zialu Zozaya Tang Chuan Mishing Man An Omem Atia Solicitor General Chuan Hemi Chungchang Hi Engma Manipura Tanga Thudon Anai Lo Thu Asoi Hetiang Thu Solicitor General Hian Asoi Zon Hu Hian Chief Justice of India Chuan May Nilia Thil Thleng Dei Totan July ni Somni Puruka Chau FIR Zialu Aniem Tin Zona Deng Khong Tak Chu Azot Lea Tin Thil Thleng Le Thu Boy Pakhat Emo Pani Emo Nilawa Khan Mishing Man Anom Lo Mo Tin Azot Lea Heng Thil Thleng Chui Chian Na Thok Tur Hian In Mong Avarit Lulai Vemole FIR Thelu Ti Khotlai Tam Tak Auma Chua Chapa Tu Ma Man An Lom Lo Zui Le Ngal Thani Kal Ta Chung Khan Heng Mishing Boyna Wanga Tuar Tu Tin Nena Tang Hian
thu zofia chin chiana pakhat te ma in nei lo bokamo ti thu CJI chandra chu chuan azot le ani State police te hi thil chui chian na hna hi an thok theingang lo zong ani ber hi thunun an ni bok heklova dan le thu pek pakhat ma om heklova thani kal ta chung khan Manipur state a hian sarkar le ahman ruate an lo chamfai vekani ti thu Chief Justice chuan thinrim takin asoi Solicitor General chuan FIR sangruk zanga somni pathuma tangin mi jani somnga pani man an ni to thu court a hriatir le a Solicitor General chuan sarkarin FIR som pakhat te chu chui chian tura CBI hnen hlan konga avoi chain amuang chang lawang ti CGI hena chuan ain tiam ani tu boy FIR sangruk zanga chuang awma hengzinga hian thu boy khir serious case engzat nge omti kanthredu ani heng zongjong hi CBI kuta inlan vek senglo anni lo ngai to tu tur manro chungchang hi soi kan du ni CJI chuan ati Manipur chunga boina choka hian mi za somnga aya tamthi anom thu Chief Justice hian soinon lein Supreme Court hian until hriat du le mamo andon hi andu khop atling lo le ti asoi chuak bok State in FIR adon te chu chi sang ania tual thana pongsol ruk le inhalte bek inhal le mi mangang taka siam na te heng te hi an thir sang vek turani ti in Chief Justice chuan asoi le bok Supreme Court chuan Manipur DGP chu hetu boy ngai tu le hun August ni sari sang ni somni pathum thotan ni hian ama ngei inlan turin ashia tirbaka FIR lu to zong te tangin thilom dan ready information ain ring turani chung te chu thil thlen hun zero FIR theluni regular FIR adani hriat puitu hnen atanga statement unlock ni section 164 CRPC anga statement unlock ni mishing anman ni heng zong hi phut vek ania heng information te nei kim vek hi awol samdon lo hle ani Chief Justice of India chuan Manipur boina chui chiang tu tur committee ruat le chumi tana High Court Judge Lotang to te ruat chungchang hi court ngai tuana chuan aum thu asoibok phatwa lovin Manipura boina chuan muntina mei chechunga chena chi sang athleng ti hi achianga Manipur chunga lo po ramchung mundanga po hetiang thil hi athleng tin chuan lam insiam tur anilo India ram fanu zong te hi ven him anni tinge pakhan ma hi ven him anilo ti thu hi in soizok don tin DY Chandra chuan alo zot bok ani mitam tak chuan Manipur boina chungchang thu boi hi Supreme Court hian thutlok na no sarum takasiam an bai sei mai thai ma se he thu boi ngai tu tur hian bulan tran ek chau alani ti kanhriat atul he thu boi hi kum engzat nge ngai tu aniang ti te mi engzat nge lungina khung anni don ti te hi tunatan chuan athen pok kan thre theilo tiang chau alania o min thil ro zanina ngei ti mai thai alani loe thu thar min zia sak tu hi puhuna kol vom ani